Ibihe byiza abakunzi ba Ibakwe Media TV, amakuru agezweho aka kanya kuri iyi tariki ya 29 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Amakuru menshi cyane aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutwe wa M23 uri mu biganiro na leta ya Kinshasa i Doha muri Katari, basubiye ku meza y'ibiganiro kera kabaye. Ese impande zombi zemeranyije ibiki? Amakuru menshi cyane aravuga ko ibyo leta ya Kinshasa iri gusaba M23, M23 iri kubitera utwatsi. Inyuma yuko M23 nayo ibyo yasabye leta ya Kinshasa bagiye babitera utwatsi ndetse byinshi bakabikerensa. Gusa ku munsi w'ejo, nyuma yuko intumwa za M23 zisesekara i Doha muri Katari, Perezida Tshisekedi yari yarekuye imfungwa nyinshi cyane za M23 ndetse zimwe zari zaranarangije ibihano zahawe, ariko bazigumiza muri kasho. Gusa ku munsi w'ejo nibwo M23 yavuze ko imfungwa za mbere leta ya Kinshasa yazirekuye. Kurekura imfungwa rero bivuze ko ari kimwe mu byubahirijwe mu byaganiriweho mu Busuwisi. Gusa amakuru menshi cyane aranavuga ko M23 yongeye kuganira n'intumwa zaturutse mu Busuwisi hariya mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Intumwa z'Ubusuwisi zahuriye n'abahagarariye intumwa za M23 mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda mu biganiro byari bigamije gusuzumira hamwe aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe i Doha hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 byaba bigeze. Ni ibiganiro bimaze iminsi ibiri kuva ku ya 26 kugeza ku ya 27 ndetse n'iya 28. Amakuru dushe ikinyamakuru RFI aratubwira ko intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika n'iz'Ubusuwisi zari zabanje guhura n'abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mishyikirano mu rwego rwo kurebera hamwe uko amasezerano yasinyiwe i Doha muri Katari ari kubahirizwa. Ese byagenze gute? Ese kubera icyo Ubusuwisi bwasanze M23 hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari? Ese byaba bivuze iki? Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndanakubwira ko i Doha muri Katari ibiganiro hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa byongeye kubura, ndetse impande zombi hari ibyo zemeranyijweho. Ni nyuma kandi yuko bisa nkaho Perezida Tshisekedi Chilombo ashaka kugaragaza ubushake noneho mu kugaragaza ko ashyigikiye ibi biganiro biri kubera impande n'impande, ndetse kurekura imfungwa za mbere byaba bisobanuye ko noneho yaba agiye gushyira agapira hasi akemera ibyo asabwa mu biganiro, dore ko yagiye abikerensa kenshi. Gusa ku kibuga cy'imirwano ibitero byo biracyakomeje magingo aya muri Minembwe mu gace gakomeye cyane ka Ilundu. Hongeye kuvugwa ibitero bikomeye cyane mu masaha 72 ashize, ndetse byanacaga amarenga ko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kiragirana ibiganiro na leta ya Kinshasa, baba bateganya ibindi bitero karahabutaka mu bice by'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ndanakubwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, Martin Fayulu asanga amasezerano y'I Washington atari igisubizo cy'ibibazo byugarije igihugu cya Kongo. Martin Fayulu avuga ko aya masezerano yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari igisubizo cy'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko igihugu cy'u Rwanda na Kongo byo bishoboka ko ibiganiro bishobora kuba byakemura ibibazo bafitanye, atariko Abanyekongo ubwabo ibibazo birimo imbere ntabwo bishobora gukemurwa n'abanyamahanga. Ibi byose ndabikubwira, nkubwira ibyo Martin Fayulu yatangaje. Uyu ni umunyapolitiki ushobora kuba nawe kuzabera akasamutwe u Rwanda mu gihe yajya ku butegetsi. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane Martin Fayulu yatangaje. Gusa amakuru menshi cyane avugwa nuko kuri iyi ngingo ya nyuma aho bigeze aha nuko hasohotse icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni. Akanama ka Loni kasohoye icyemezo cy'ibihumbi 2773 kigomba gushyirwa mu bikorwa. Nuko ngo ingabo z'u Rwanda zigomba gusubira iwabo, kandi M23 ngo igomba kurekura ibice byose yafashe ku butaka bwa Kongo. Ese bisobanuye iki? Ibi byose ndaje mbikubwire.
nkubwire uko bimeze. Ndakubwira ko Iran yihimuye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irasa ibitero karahabutaka aho nambutse nageze hakurya y'inyanja ngari. Ndakubwira ko Iran yatangaje ko yagabye igitero gikomeye cyane ku birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Bavuga ko igisubizo cy'ibi bitero bya Amerika, bavuga ko gusubiza ibi bitero bya Amerika bimaze iminsi bigabwa kuri Iran, ngo bari kwihorera mu bikorwa bya gisirikare, ndetse banagabye ibitero bikomeye cyane ku cyambu cya Bandari Abbas mu muhoro wa Hormuz, aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibirindiro bikaze. Ibyo byose n'ibindi nakubwiye, reka nze mbivi muzini muzingo. Gusa ndakubwira ko umutwe w'ingabo zirinda ubutegetsi bwa Iran witwa IRGC wavuze ko iki gitero cyagabwe mu rukerera rwo kuwa 4 ku isaha 11:50 zo muri Iran, ariko ntibyahise nyine bitangazwa. Gusa Amerika yo yarucira rumira nyuma y'uko yari imaze kugaba ibindi bitero bikomeye cyane ku bikorwa remezo by'ingufu za nucleaire mu gihugu cya Iran. Reka mu nyemerera y'amakuru, paje y'amakuru ya mbere nyifundurire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko gato mbanze mbabwire ibyabereye mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. M23 yahahuriye n'intumwa zo mu Busuwisi baganira kuri byinshi bitandukanye birimo n'amasezerano. Intumwa z'Ubusuwisi zahuriye n'abahagarariye umutwe wa M23 i Rubavu mu Rwanda. Ni mu biganiro byari bigamije gusuzumira hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe i Doha hagati ya Leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 aho byaba bigeze. Ni ibiganiro bimaze iminsi 2 guhera ku ya 26 kugeza ku ya 27 Gicurasi 2026. Ikinyamakuru RFI dukesha inkuru cyatangaje ko mbere y'ibi biganiro intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Ubusuwisi babanjije kuganira n'intumwa za Repubulika ya Kongo mu mishyikirano mu rwego rwo kurebera hamwe uko amasezerano abiri yasinyiwe i Doha muri Qatar ari kubahirizwa. Aya masezerano arimo ingingo zijyanye no kurekura imfungwa ndetse no kubahiriza agahenge, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu nta ruhande rurimo kuyubahiriza neza. Intumwa z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko ziza gukomereza urugendo mu mujyi wa Goma mu burengerazuba bw'u Rwanda, hakaba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola zihitamo kuguma mu mujyi wa Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Biba ngombwa ko abahagarariye ISM 23 aribo bamanuka ku mupaka bajya kubasangayo. Amakuru aturuka mu mpande zombi zitandukanye aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba Ubusuwisi ko bwagira uruhare runini mu biganiro hagati ya Leta ya Kinshasa na AFC M23. Ingingo y'amabuye y'agaciro yo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi iri mu biri kwibazwaho cyane muri ibi biganiro nk'uko amakuru abivuga. Rubaya ifite agaciro gakomeye cyane mu masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko Amerika yasinyanye na Leta ya Kinshasa mu mwaka ushize amasezerano avuga ko M23 mu mezi yashize yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Washington mu micungire y'ibirombe by'amabuye y'agaciro mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Mu gihe ibi biganiro byaberaga i Rubavu mu minsi 2 ishize, ku rugamba ho muri Rubaya byari bikomeje kwaka ndetse no gusandara, aho ibitero bya Leta ya Kinshasa bakoresheje indege za drone bagabaga ibitero mu birindiro bya AFC M23 ku rugamba. Gusa amakuru aravuga ko M23 itigeze isubira inyuma, ndetse ibirindiro byabo ngo baracyabirimo ntabe no gutsimbuka na gato. Reka ipaje y'amakuru inyerekeza i Kinshasa mbere yuko nerekeza i Doha muri Qatar nkakubwiriye iby'intumwa za AFC M23 baganiriyeho na Leta ya Kinshasa. N'ubundi Martin Fayulu, umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa, avuga ko amasezerano ya Washington ataba igisubizo kirambye kibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Martin Fayulu yagize ati, Goma imaze igihe kinini ifashwe, Bukavu imaze igihe kinini ifashwe. Ati ibi ni byo yibajije cyane, ahakana ko ayo masezerano atacecekesha imbunda cyangwa akagarura ubusugire bwa Kongo n'uturere twinshi twigaruriwe na AFC M23.
uyu munyapolitike ushobora kuba nawe azabera kasamutwe igihugu cy'u Rwanda mu gihe yajya ku butegetsi asobanura ko abaturage ba Goma na Bukavu afata nk'abacumbikiwe n'u Rwanda ngo bakubitwa kandi bagatotezwa mu gihe ngo Kigali ikusanya imisoro igera kuri miliyari 60 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kwezi muri Kivu y'Amajyepfo. Yashimangiye ko ngo Kongo nta bubasha ifite kuri ubu butaka ku butaka bwacu. Yamaganye imvugo y'uko amasezerano ya Washington nibura yagabanyije umuvuduko wa ASM 23. Umuyobozi w'ihuriro rya Lamuka ariko yashatse kugaragaza aho ahagaze atandukanya mu buryo bweruye ubufatanye bw'ubukungu baganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko abushyigikiye mu gihe yakubahiriza amategeko ya Kongo na Amerika ndetse n'amasezerano yagiranye n'u Rwanda. Kuri iyi ngingo ya nyuma aho bigeza hasobanutse ndetse hanashyirwa hanze icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni k'ibihumbi 2773 kagomba kubahirizwa mu bikorwa. Bavuga ko ingabo z'u Rwanda RDF ngo zigomba gusubira iwabo mu Rwanda zikava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zishinjwa gufasha umutwe wa AFCM 23 ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka munyemerere mve aho ngaho nsoreze iyi paji y'amakuru mu burasirazuba bwa Kongo. Turi muri teritwari ya Masisi ku muhanda Route Nationale nimero 5 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo habyukiye imirwano ikaze nyuma y'uko ingabo za Leta ya Kinshasa zari zimaze kwamburwa uduce tugera ku 10, ndetse amakuru aravuga ko iyi mirwano yongeye gusatira agace ka Rubaya kuva mu gitondo cyo ku 27 Gicurasi 2026. Uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi twari turi kuberamo imirwano ikaze ihanganishije ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo za Leta ya Kinshasa. Muri iyi mirwano yari iri kubera mu ntera ngufi uvuye muri Rubaya, ni ibirometero birirwa muri 30 uvuye muri centre ya Rubaya. Ingabo za Leta ya Kinshasa zifashwa n'imitwe y'abazalendo irimo Nyatura ndetse n'umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri wa FDLR urwanya Leta y'u Rwanda. Ntiharamenyekana uruhande rwatangije imirwano ku rundi, gusa amakuru aravuga ko abaturage bamaze igihe kinini bumva urusaku rw'ibiturika ndetse intwaro ziremereye cyane n'izoroheje zari ziri kumvikana bitandukanye n'uko byari bimaze iminsi bimeze. Kuva mu gitondo cyo ku 26 Gicurasi kugeza mu masaha y'igicamunsi, M23 yambuye ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kinshasa uduce twinshi mu gihe basatiraga agace ka Rubaya karimo Bukinanyana ndetse Gisenyi, Runigu, Kalunga, Bushiha, Konkwe ndetse n'ahitwa Nyakirango, Mushebere na Kavuta. Amakuru aravuga ko aka gace ka Rubaya nubwo kasatiriwe n'imirwano ikaze, gusa Rubaya kugeza ubu raporo zivayo ziravuga ko M23 ari igifite aha Rubaya. Ati urusaku rw'intwaro ziremereye cyane nirwo rwari ruri kumvikana hafi ya Rubaya mu birometero bigera kuri 30 byonyine. Uyu ni umutangabuhamya watubwiraga aya makuru. Undi muturage yatubwiye ko nyuma y'imirwano ikaze yabaye ku 26 yasize abarwanyi b'abazalendo benshi basubiye inyuma, ndetse amakuru avuga ko basubiye mu ntera y'ibirometero 15 uvuye muri Rubaya n'ubundi bari hafi aho ngaho. Ingabo za Leta ya Kinshasa zapfushije ku bwinshi abasirikare babo mu mirwano imaze iminsi ibera hano muri teritwari ya Masisi bitandukanye n'ibyari biri kubera ku rugamba. Gusa amakuru aravuga ko igisirikare cya Leta ya Congo FARDC mu birometero 5 byonyine uwerekeza muri Rubaya ngo hakiri kumvikana amakuru avuga ko hari abazalendo baba barahihishe, ndetse iki gice kinini cya Rubaya cyose kiri kugenzurwa na M23. Rero bivuze ko ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa butakemerera na gato M23 kuguma muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro yakoruta hano muri Masisi muri Rubaya. Umuyobozi wa teritwari ya Masisi washyizweho na M23 yitwa Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye abaturage bo muri centre ya Rubaya ku 26 abamenyesha ko ingabo za Leta ya Kongo zitazigera zihafata. Uyu Ndizeye yagize ati ndabasaba ko muri Rubaya mwatuza, ati nubwo imirwano iri mu birometero 30, ati M23 ntabwo tuzemera ko
ntabwo tuzemera ko FARDC yakwinjira hano muri Rubaya. Ati byaba ari ibintu bikomeye cyane iramutse ihinjiye. Byanagaragaye ko nubwo imirwano imaze iminsi ibera mu gice cya Rubaya, abaturage baho bari bakomeje ibikorwa birimo ubucuruzi, gutwara abagenzi kuri moto ndetse n'ubwubatsi. Uyu Ndizeye avuga ko bakwiye gukomeza imirimo yabo nk'ikimenyetso kigaragaza umutekano muri aka gace. Ati ntabwo bazigera binjira muri aka gace. Ati nubwo bari mu birometero bike cyane. Rubaya igenzurwa na M23 kuva muri Gicurasi 2024. Leta ya Kongo ifata kuyitakaza iyi Rubaya nk'igihombo gikomeye cyane, kuko 15 bya koruta byose byoherezwa ku isoko mpuzamahanga icukurwa muri birombe bya Rubaya muri no teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Bityo ibi birombe bifite agaciro gakomeye cyane ndetse n'igisobanuro gikomeye ku rugamba ruri kubera hano muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Reka munyemere nerekeze i Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemeye kurekura imfungwa za mbere za AFC M23. Abantu 37 bari bafungiye muri gereza zitandukanye muri Kinshasa bikekwaho gukorana na M23 barekuwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu gikorwa cyafashwe nk'intambwe ikomeye cyane ishobora kuba ifitanye isano n'ibiganiro bya Doha bikomeje hagati y'impande zombi. Umunyamakuru Steve Wemby wegereye AFC M23 kuva kera na n'ubu avuga ko mu bantu 37 barekuwe 22 bari bararangije ibihano byabo mbere yo gufungurwa, nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse na AFC M23. Gusa izi mfungwa zifite igisobanuro gikomeye cyane nk'ikimenyetso cy'igikorwa cy'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande zombi ziri mu biganiro. Mu byumweru bishize nibwo ibiganiro bya Doha bihuza impande zombi byakomeje kwibanda ku buryo bwo kugabanya ubushyamirane no gushyiraho uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambye. Kimwe mu byagarutsweho cyane harimo ikibazo cy'imfungwa n'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Abasesenguzi bavuga ko irekurwa ry'aba bantu rishobora kuba rigamije gutanga ubutumwa bwa politike no kugaragaza ubushake bwa Kinshasa mu gushyigikira ibiganiro biri kubera i Doha. Hari kandi ababona ko ibi bishobora gufungura inzira y'uko M23 yakora igikorwa nk'icyo nyine nayo ikarekura imfungwa ifite za leta ya Kinshasa. Ikibazo cy'imfungwa kimaze igihe ari kimwe mu ngingo zikomeye cyane mu mishyikirano hagati ya leta ya Kinshasa, cyane cyane abantu bashinjwa gukorana n'uyu mutwe wa AFC M23 bafatiye ibihano bikomeye cyane kubera imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo muri Mata uyu mwaka, ubwo impande zombi zari zihanganye ndetse mu kwezi gushize. Ibi byatumye n'ubundi basubira mu Busuwisi i Montreux bajya kumvikana ku mfungwa 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa AFC M23. Icyo gihe leta ya Kinshasa yemeye ko igiye kurekura izo mfungwa ndetse mu minsi 10 ngo bizaba byamaze gukorwa. Gusa ibi byose ntibyakozwe nk'uko byari byemeranyijwe mu biganiro byahuje impande zombi. Reka munyemerere mfungura indi page mbabwire ko Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakajije ubufatanye mu bya gisirikare. Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongereye imikoranire mu bya gisirikare n'umutekano mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zikomeje imirwano n'umutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Minisitiri w'ingabo wa Kongo Guy Kabombo Mandiavita wa kabiri nibwo yagiriye uruzinduko mu Bujumbura rwasize yakiriwe akanaganira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na mugenzi wa Burundi Marie Chantal Nijimbere. Ni ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Muri ibyo biganiro byabereye mu muhezo, impande zombi zaganiriye ku kurushaho kurinda imipaka ndetse isangiye ibihugu byombi no gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no gushakira hamwe ibisubizo by'igihe kirekire ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu karere. Nk'uko igitangazamakuru cyo mu bihugu byombi itangazamakuru byo mu bihugu byombi bivuga, amakuru avuga ko impande zombi kandi ziyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yasinywe ku ya 6 Werurwe 2023. Muri uko guhura
kandi abatekinisiye b'impande zombi banakoze ibiganiro bigamije gusuzuma ubufatanye buriho no gushyirwa mu bikorwa neza ibyo biyemeje ndetse no kwihutisha gahunda z'umutekano zisanzwe hagati y'impande zombi. Ubufatanye buzarushaho kugaragara mu gihe Uburundi bukomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba leta ya Kinshasa mu ntambara bahanganamo na M23. Leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo baniyemeje imikoranire mu bya gisirikare, bavuga ko ari igice cy'ingenzi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kurinda imipaka ihuriweho. Ku rundi ruhande, Uburundi, Minisitiri Nijimbere yashimangiye ko gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare n'igihugu cya Kongo ari ingenzi mu kurwanya ibibazo by'umutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Avuga ko ari kimwe mu bintu bizatuma igihugu cya Kongo kirushaho gufatwa nka kimwe mu bihugu by'ingenzi mu bufatanye n'igihugu cy'u Burundi. Muri Cabo Delgado muri Mozambique, Amerika yemereye Total Energy na ExxonMobil gukomeza gukorana na RDF. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye ikaze ndetse ziha rugari ibigo bya Total Energy na ExxonMobil uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana n'ingabo z'u Rwanda zikorera muri Mozambique, bitandukanye n'ibihano iki gihugu cya Amerika cyari cyarafatiye ingabo z'u Rwanda. Africa Intelligence ni ikinyamakuru dukesha inkuru kiravuga ko uru ruhushya rw'uko ibi bigo bigomba gukomeza gukorana na RDF rwatanzwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe igenzura bihano ryitwa OFAC mu ntangiriro za Mata 2026. Iyi OFAC yemereye izi sosiyete zicukura petrol na gaze gukomeza gucungirwa umutekano n'abasirikare b'u Rwanda bari mu ntara ya Cabo Delgado muri majyaruguru ya Mozambique. Cabo Delgado isanzwe ibarizwamo imishinga minini cyane ya petrol na gaze irimo Mozambique LNG ndetse icungwa na Total Energy ndetse na Rovuma Lengine ndetse na ExxonMobil. Bikaba bafite icyicaro gikuru muri Mozambique ndetse ibi bigo byose bikaba bifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko African Intelligence bivuga, aya masosiyete yombi ntiyifuza gukomeza ibikorwa byayo adafite uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zaragize uruhare rukomeye cyane mu kugarura amahoro n'umutekano mu ntara ikubye gatatu rw'imisozi igihumbi ya Cabo Delgado. Kuva u Rwanda rwakohereza ingabo muri Nyakanga 2021, izi sosiyete ngo zifite umutekano. Ingabo za Mozambique ziracyagaragazwa nk'izitazi ubushobozi buhagije bwo gusimbura RDF. Nyine nuvuga ngo Mozambique nta bushobozi ifite bushobora gusimbura RDF muri aka gace karinzwe cyane, kuko ibitero bikomeye cyane by'imitwe y'iterabwoba ifitanye isano na leta ya Kisilamu ya Islamic State igihagaba ibitero bitunguranye. Amakuru aravuga ko izi sosiyete zakoze ubuvugizi bukomeye cyane kugira ngo ibihano Amerika yafatiye RDF bitagira ingaruka ku mikoranire ya RDF ndetse n'izi sosiyete zicukura petrol na gaze mu gihugu cya Mozambique. Mu bo yifashishije barimo uwitwa Walter Constantine wahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika ku butegetsi bwa George Bush. Ubu akaba ashinzwe ibikorwa bya ExxonMobil muri Afurika. Bivugwa ko iyi ExxonMobil uyu nguyu witwa Walter Constantine wahoze ari umunyamabanga wa George Bush muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi manda nyine ya George Bush. Amakuru aravuga ko uyu ari we waganirije Perezida Donald Trump bakaganira ku bikorwa byo kubaka ibikorwa byo gutunganya petrol na gaze muri iki gihugu cya Mozambique, atariko dufite ingabo z'u Rwanda arizo ziducungira umutekano. Kuva muri Werurwe 2026 nibwo u Rwanda rwatangiye gutanga ubutumwa bugaragaza ko rushobora kuva muri Mozambique mu gihe ubutumwa bwabo bwaba nyine bwari bwararangiye. Ariko igihugu cya Mozambique cyahisemo gutera inkunga ikomeye cyane ndetse ibishoboka byose barabitanze kugira ngo RDF ivume muri Cabo Delgado. Byari nyuma y'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yafatiye RDF n'abayobozi bakuru bayo nyuma yo kubashinja kugirana imikoranire n'umutwe wa FCM23 uri mu ntambara ikomeye n'ingabo za Leta ya Kongo. Ibihugu birimo byiganje mu burengerazuba bw'isi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeye ibi bihano. Icyakora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo baheruka kuganira. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Ruven Nduhungire
Kirehe aheruka gutangaza ko u Rwanda rutakivanye ingabo muri Mozambique bijyanye no kuba leta y'iki gihugu yaremeye gutera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri iki gihugu cya Mozambique muri Cabo Delgado. Ibi rero bihitse bivuga ko iki gihugu cya Mozambique kugeza ubu ngubu kigifite uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda. Reka munyemere nerekeza muri Congo Brazzaville. Congo Brazzaville igiye gukuraho viza ku banyafurika bose mu rwego rwo gukomeza kwimakaza ubumwe ndetse n'ubwisanzure bw'ingendo mu mugabane wa Afurika. Perezida Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo Brazzaville yatangaje ko igihugu cye kizatangira kwakira abanyafurika bose badafite viza guhera ku itariki ya 1 Mutarama 2027. Iri tangazo ryatanzwe ku ya 25 Gicurasi 2026 mu muhango wo kwizihiza umunsi wa Afurika wizihizwa ku munsi hashinzwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika witwa OAU cyangwa OAW wabaye intangiriro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU. Mu ijambo rye Perezida Denis Sassou Nguesso yavuze ko Afurika ikwiye gukomeza inzira yo kwishyira hamwe ndetse no korohereza abaturage bayo kugenderanira no gukorana hagati y'ibihugu byabo aho gukomeza gushyira inzitizi zibabuza kwisanzura ku mugabane wabo. Iki cyemezo cyakiriwe neza n'abatari bake cyane cyane mu bakurikiranira hafi gahunda y'ubukungu n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika aho bakomeza nyine kuba bagenderanira. Mu myaka ishize ibihugu bitandukanye bya Afurika birimo u Rwanda, Kenya, Ghana, Benin byatangiye korohereza abanyafurika mu ngendo, bamwe bakinjira badafite viza cyangwa bakayihabwa bageze ku mipaka. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo cya Congo Brazzaville ari indi ntambwe ikomeye cyane mu gushyigikira ibikorwa by'amasoko rusange ya Afurika byitwa AFCFTA rigamije guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika no kugabanya inzitizi ziriho hagati y'ibihugu. Nubwo bimaze gutyo rero hari n'ibindi biri kwibazwa niba ibihugu byose bizabasha kugera kuri uru rwego bitewe n'ibibazo by'umutekano, imicungire y'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubushobozi bw'inzego z'umutekano ku mipaka y'ibihugu byose bigize uyu mugabane wa Afurika. Kugeza ubu ngubu rero igihugu cya Congo Brazzaville nicyo kiri mu bihugu by'imbere biri korohereza abanyafurika kwinjira mu gihugu cyabo. Mu yandi makuru rero mu burasirazuba bwa Congo mu mirwano ikomeye, reka munyemerere rero nerekeza